o okamenjenoj crkvi i lažnoj duhovnosti. Ovo je naslov emisije Rođeni moji koju postavljamo na našem sabranju Vidovdan, na Markovdan, četvrtak u 10 sati, koja ilustruje značaj i dragocenost knjige koju ovih dana sa velikim trudom i zalaganjem nastojimo da dođe do srca i duša i očiju i sluha i bića naših pratilaca. Dakle, knjiga Životna drama svetog vladike Nikolaja na 328 strana, koja u sebi sadrži 3 knjige. Dramu monah Tadija u 3 čina i 10 scena, vladični razgovori susret sa najznamenitijim ličnostima i sveta, duhovnosti i kulture svoga vremena. Zatim, 102 pouke svetog vladike Nikolaja dragocene, prvi put objavljene, koje je napisao u senci nemačkih bajoneta kao zarobljenik u manastiru Vojlovici 1943. godine, i životopis Matijane Adžić o vladici Nikolaju, najistinitiji, najuzbudljiviji, najslikovitiji lik svetog vladike Nikolaja napisala je ova predivna intelektualka, prosvećena žena, potom monahinja igumanija manastira zapravo Braćevšnice, na čijem grobu se danas dešavaju čuda. I ovom knjigom počinjemo stvaranje kulta za kanonizaciju ove velike svetiteljke i srpkinje Mati Ane Adžić. Rođeni moji, pogledajte emisiju koju postavljamo na Markovdanu 10 sati obavezno i naručite knjigu. Cena knjige je 1000 dinara, 400 dinara je poštarina. Na 2 knjige poštarina isto 400 dinara. Što pominje 2 knjige? Zato što treba učiniti dobro delo, a sveti patrijarh Pavle je govorio da je najveće dobročinstvo pokloniti versku knjigu, jer ona unosi Boga u dom vašeg prijatelja i poznanika, a što je najvažnije, unosi svetlost i radost u srce i dušu članova te porodice. Rođeni moji, uz ovu knjigu stiže i knjiga kao poklon, Blagoslov manastira Velika Remeta, Žička beseda Svetog Save o pravoj veri i Nebeska liturgija vladike Nikolaja kao poklon igumana Stefana iz manastira Velika Remeta. Požurite, neka ste Bogom blagosloveni, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Amin.